Kesorkar India lingba katanak terekam Department of North Eastern Region DONA kalapa yu Anshuman Day Joint Secretary uba kalabo banlong officer banpit penya ye kejing penterekam ye ke skim Jal Shakti Abhiyan ke skim penbiang umbam ye kisnong ha East Khasi Hills. Ulashi mentah kejingnya lang kablalong ha office Deputy Commissioner East Khasi Hills bantip tikna hadukat nu lala ban penterekam ye kini ke skim ha East Khasi Hills District. Ke skim Jal Shakti Abhiyan ke kentupru ye kejing pencelori ki ba bantip bathau ki pung pelang umselap catch the rainwater halaki jongki ing kisem kumjuru haki office terekam ke sorkar jela. Ye ke skim Jal Shakti Abhiyan but catch the rainwater JSA but CTR lawan raus nem arjar khat kendai na kebenta syajar san spa kendai pu arteli ki block ki badan haki arspa san punril teli ki district ki bakerdu bah ke umbam umdi ha keri India. Lingbal kini ke skim ke sorkar India ke Beijing lot na kebenta ban penbha bat penne ki umpok liu ye ki klau ki per sara sembaiding ban penbha ki jakarep bantai ki no ring umrem banthau ki pung pelang umslap banyada ye ki jingkei le no e ki sbok khandau ka polior bat bantingkai ki ki wa ki beron ki district ki bater khong ha ka portalang bat por per em nakliang ki Borsinchar district ke East Khasi Hills kila ai ka kai phot halor ke jing penterekam ye ni ke scheme ha ni ke district wang shumandiu la yero bat penpau ke jing kmen ye ke jing tre jong ki Borsinchar district ban pen urlong ye ke jing khmu jong sarkar India ban pen biang umdi ki pa nong shong shnong ke East Khasi Hills district ulakin tu yu deputy commissioner ban bu kwei ke jaka a jing tip Jal Shakti Abhiyan Information Center kenang biki pat ba kin yu ke jing penshai ya ke jing penterekam ye ke ni ke scheme ha ki shnong jongki